Na sumsumen, tayon man na adlaw nag-istorya Susi ta mga paanggid na antaiya ng matinudluan. Mus, maktad ki na ang taliyo. Padilian danen tama yan na maitaw, nagatipon ya, daw gasakay danenan na antabuti na naandyaen Susi. Kalarga danen duma ki Jesus, daw pila man na maitaw nakasakay na antaduma na mga buti. Nagalaktad danenan, nali nang gasampi peles na hangin. Sige gitaklak baledan, daw tise nang nasanapan butian. Susi gatunugan na antaulin na may palunan kanan, popokaw kanan ni taiya na matinudluan. Mistro, wala nang kikaw na maladang ki. Pag-amba danen, gabangon kanan daw pauntat din anginan, daw pamanduan din baledan. Maglinaw, daw maglinong. Dayon, gauntat biskeg na angin, daw sikad kalmada. Gambal kanan ni kidanen. Manutak nadlakaw. Wala kaw gid pagsalig kiyakan. Nadlek gid danenan na paryo dili mapati ta ira na nakita. Gambal danenan. Inutaan klase na itaw ni. Bisan nanginan daw balod. Gatuman kay kanan.